Shout out Hectic for the challenge, my G. Rūmaki reo kia te kau. If you don't know what Rūmaki reo kia te kau, it just means total immersion Māori. That's the challenges they talk straight Māori for the whole 10 minutes. Yeah, we done it. No one asked any questions, but I found something to say, I guess. Rūmaki reo kia te kau, Meneti. Koe nā taku mahi I te wā nei. Nā reira, reo mai o koutou kātai. Reo rua kataia. You have need of my hands? Ka ngana e au te whakauti a koutou. I can fit you in. Ka pai, ka pai, ka pai. Stewards exist. Ia, tēnā koe soe, ngā mihi mo te aroha, nau mai ki te whānau. They cannot perform their duties. Ngā mihi mo te aroha, nau mai ki te pāhotanga, ki wanganui o mātou te whānau. Tēnau ai ka te kōrero I te reo Māori mo ngā meneti e te kau. O te kau meneti rānei. Koe nā, o tātou mahi mo tēnei wā, ne? Me ka tiro koe ki te whārangi, ki ngā māka. Ka taia te ki te koe, mena e pirangi koe te mōhi o tētahi kupu hou, tētahi kiwaha rānei. Tēnā tiro atu rā ki raro rā, ki te taha māwi ki raro, o te wāhanga kōrero rero wiki. Nā reo nau mai, If tēnā you could koe. tidy up a bit, I will have Ngā this mihi, forge ngā lift in mihi. short order. Hei, ke te whakamau tōna ware. Te rā pēr me kōrero ki tōku ake mita hoki. Mo tēnei wā. Wa takoto te mānuka kia mātou kia kōrero I ngā meneti e te kau. Kia wakapakari au I tōku ake nei reo, kōrero rero, kia hau, kia koutou rānei. Kaore e kore katai, engari he pai te whakakungi I a hau anō. J-Max. Kōrero tia I te ingoa roa o Aotearoa. Nā reira, ko te ingoa roa o Aotearoa nei, ko tēnei wā, hika. Kati, tēnau, taumata wakatangi anga ko aua tamutea tiripu kākāwha ki mai ngā horonoku pōkai whenua ki tāna tahi. Koe nā te ingoa roa ake o Aotearoa, e hoa mā. Walk this path together. Ngā mahi kia koe J-Max mō tērā. O reira, ngā mihi anō ki a koutou. Kua noho aha koe wahangu, ka tae au te pā I te wairua ne. Ngā mihi kia koutou e noho wainga nui I a mātou I tēnei wā. Maringa nui ana e au. Kua tae a wairua, a karu ki wainga nui I a mātou. Me mea kei te kōrero koe ki a kūkara, ki te whakapākea I ngā kupu Māori. Te haere au kihia, mea hau, hai. Kau, ka. Ngā mihi kia koe hoki. Refreshing to hear te ramo is spoken literally everywhere now. Yeah! Tika tau kōrero hoki. Maha ngā tangata e whakaako I te reo Māori, Māringa I te tikitoka. Koe nā te kupu, koe nā te tino kupu Māori mo TikTok, ne? Ki tā taringa, te pāho o taringa. Ko Paraone Gloin, rātou ko Snowden, ko Erica Sinclair. E rā whakamauritanga I rāngona I au. Nō reira ko te tikitoka, te rā pia, ko te kupu Māori mō te Twitter, ko te Pai Tīhau, koe nā. Ko te kupu Māori mō Instagram, ko te Pai Āhua, ana Pai Āhua Instagram. Anō hoki, ko te kupu Māori mō YouTube, ko te Tiriata. Ai, kaha. Ke te whakamāru tōna ware. Iaha au. E kai whakamā?
Ko oti ngā mahi. Ngā mahi wakamā. Taua wari. I te noho kore take ea e mātaki taki ana e wakamā How i may I te, aid you? te wari Show ne. you how to operate the forge. Ko makariri. Te pēhea te mau i te ahi. Haere au i rongo i te pātai. E pēhea ana koe soi. Me mau i te ahi. Koina, ko te o mātou a te miniti ki te kōrero i te reo Māori. Amihi kia koe Hector, nau i takoto te mānuka, ngōku. Kia kaha tātou ki te kōrero Māori ne. I ngā i tau i te pō, i te kāinga, ki waho rānei. Aha koa kei hea koe, te pāwhara kauta. I pūpuri tonu i ngā tāngā o ngā mātua tūpuna. Kārawe, ngā mihi kia koe.